The Chim Post TV akan zau tu nan di lakin nan kut kan tlei than na atu tan kan video a chun atu lio valei chung pumpi ni an zau chiomi India le Pakistan Buainak kong kau te he vun zau tua tan hau se kan thei ban tukin atu tha April ni kulenin hi a khan India ram hun pakhata ral sang terrorist kan timi pol ni khwal tlong mi tourist pakulle paruk chu an tha na ti kha thei ase man hu khan atua India le Pakistan kar lak chu boruak alin sangai mi chu chu zaitin da si kan tia chun khatlei le khatlei ni phi kham nak zaimo te an vun itua agreement an rak ngai chang mi te kha atu hi chon non sri se an vun ti chu tika rampani kar laka khan I thei thiam lo nak te avun chuak chun ni zanti ni a khan line of control an ti mi India le Pakistan ramri kar laka mai thal apuak ti tiang na khan media a kan vun mu India le media a chutika hi India le Pakistan kar lak he ram ngan pani ti ko se Asia rama ram ngan pani asimi kar laka tuk do nak I ka nak fa pi achuak khomi si tia mi cheu khat ni chun ante nitlak le media na zong ne an konglam chun nitlak update an tu ami se chu chu ni hin ni tianga zaitinda thil sining asi timi kha vun zo ve tan hause chu hlana India ram kong kaute plompal kan thei a hermi chu chu Jammu and Kashmir kan timi kong kaw hese hi ka hen vun zo tan hause India map he hi India map ase hi kalaya man thak dal ka man thak kan mu mi khe atu Jammu and Kashmir kan timi ram I antun leng ning ra kapol an chol chang ning man thak pakhat ase ani ka nak tak tak man thak chu sido silo hi internet le ka charmi ase chun hi kalaya me pa kan mu mi he India ram me pali ase hi zairuanga da hi me pali hi ti hin avun lang tia chun valei chung ram na ni India an mu ning he alo chelo India ni ama le ama am mu ning le ram dang na ni zaitin da an mu ti mi kha tampi adang chu cha hi kong kaute he vun zo sa tan hause achunga kin map of India according tikin nan mu la to UN China Pakistan and India itself this masabi ke United Nation ni zaitinda India amu kantia chun ke vun zo ulo India amu mi kit Atlantic ngai India ne amu ning hekin India amu ning hi ka orange color hina se orange color le United Nation amu ning ke avun ilo deng na en hi ka alu bow le yakin propal te adang mi te kenan mulai alu bow te yakin Atlantic lo mi te abaw mi te United Nations zong ne India amu ning kha India ne amu ning asivelo chun China ni asen mi hi amu ning ase China ni zaitin da India mu vunzau man ulo alu le yakin tampi baw achung le yakin alu le katimi kha not le kha site cha chun alu le ti khan ka hiti achung le pangkhamo afoi na khan ka hi chim achung le panga khen abaw mi tam ngai China ni amu ninga chun khi zairuanga da baw ti mi zong kha kan chim than te la chun north east kan ti mi le ni chua chak le yakin abaw mi tlompa lo ri than chu zairuanga da abaw kan ti chun hei chim chol ko ning lo China ni hin hikaram vial te he alu lei pange India chak lei pang ram than khat khi keima ramasi ati chuban tukin Pakistan zong ne hika hin amu ning ashing mi hevun zo lo Jammu and Kashmir kan ti mi khe achung lei chak lei kan ti mi khan karam ati mi tampi kha ama rama alak chun China ni uk mi ram cheu khat kha India ta amu kholo chu cha Pakistan ni amu ning shim khi chuvun zo lo India ke luwa ngai lo ti ban tuk khan ke avun se kha India map valley chung ram tampi ni an mu ning ase sinate in India a mu ning he khan chun tampi adang ti kha nan vun thei lai hi zairuanga ti kha chu atu kabun chim chang ban tukin ram pakhat kha kan ram tia claim mi kha ngai atu China ki tlom palte vun kai tan hause China ni hi ka Tibet ram song sang le akiam kap song Arunachal song sang khe karam ative mi se voi tam pi bel nak le I thei thiam lo nak zong India le China kar laka ark chuak chuve ban tukin Jammu and Kashmir le pang zong kha tam pi I thei thiam lo nak chuak India Pakistan war kan rak thei chang mi tuan bia zong kha chu ruanga chun ase hika hin Jammu and Kashmir hebun zo usi India alu le tu nai kalang tar mi kha se hika hen aksai chin ti mo singha
อันเดียวนี่งะเห็นฮิกาเฮทิเบตรัมสูลคาสิจู่ๆไชน่านี่กรัมอติเวมิเซจนฮิกาเลยเห็นวุนโซโลอาชิงมีอินปากีสถานเนี่ยอินเดียรัมชุงะรัมชุงใจมจัดเฮกรัมอติเวมิเซจุดที่จุนบุยนักอันปีขาเอาติขากันรักไทยละจู่ๆอันสำทกขัดลมปลายไลกับวุนเปียกดุเบียเซอตูบุยนักกันวุนชิมีกันลุติกาจนอตูตันบุยนักเฮค่อยกำหุ่นช่องอาดาซีกันเตียจนเฮกาอตูกันหุ่นโจมามีเมปเจมเวนคาสมีร์ติมีอะเฮนะเซเจมเวนคาสมีร์เฮทองนี่เล่ใช้กว่าฐานะขันจนอินเดียรามาสเตทประคัดอาศินาอินทองนี่เล่ใช้กว่าหัวขันจู่ๆพุ่งอันวุนเซอร์ชานียูเนียนเทอริทอรีอะเจมเวนคาสมีร์เฮอันมันจนเฮกาเลยไชน่าเฮอันนี้นักเลยปังเคลาดักติสีคิยูเนียนเทอริทอรีประคัดอันเชนเวจุดที่จนเจมเวนคาสมีร์กันรักที่ต้นมิจูรัมปัญญาอันเชนียูทีกันที่มีสเตทนักอันยมเดวมีรัมปัญญาคันอันเชนอตุตันนี้ฮิติลอาจารย์นักเฮเจมูแอนคาสมีร์ที่มีมุนักขันอาเซอีเจมูแอนคาสมีร์กันที่มีมุนซงอักขันอะไรลีเดวักขันอาวเสจู่ๆใจตินดามีเดียเลยเนี่ยอันเดียลที่มีข้าวุนเจ้าตันเอาเซเจมูแอนคาสมีร์อาจังมีทิลกงเฮฮิติหินอาเซมีเดียเลยกับหูนิงะฮิรัลชังโปลเฮ The Resistance Front TRFที่มีจู่ๆลาสการ์อีไตบ้าบูชุงเงเชียมไตบูประคัด TRF กันที่มีนี้กันตัวมีอาศัยเตียอันนี้พวนจู่ๆกันเทบันตุกินกับสมัครชิมจังบันตุกินปะฮัลกัมที่มีขวาอินกิโลเมตรปัสริชงะอาหลัดนักมุนประคัดอาศัยจู่ๆกลางรำจูริสโปลเนอันตรนดูง่ายนักมุนนวมง่ายรังและมินุงลองอันกัลโคนักมุนคาอาเซจุกามหุนาจนเอพริลนิกุลเลนินี้อตูทองนิกุลเลงาอาคันควลตองปกุลเลปรุกจูฮี TRF กันที่มีรัลช้างเทอร์ริสปอลนิหินอันรักฐานามินุงกุลเลรุกอันทิปีนามินุงปกุลสองคาเลียมอันตัวติเซ TRF กันที่มีปอลเฮเฮาเตดาอันซีที่อาจนอินเดียเนอัฐมีรัลช้างบูประคัดอันเซจนอันนี้ปอลนิหินอันนี้ไม่ทักมีจู civilian poll อันท่านะจน minority community กันที่มีข้าเจมูแอนคาสมีร์ชุงะเบียกนักบูอัตรมเดวมีนะเจมูแอนคาสมีร์จูมุสลิมตำนักรำเสคริฟ้าอัสมีนะฮินดูอัสมีนะข้าอันท่าตนนะจูปีนะเจ้าจ่าเรียนอัตรวนมีนะเสเรียนจวนตุเล business อังไงมีนะเส politician และขั้วตรงมีนะข้าอันนี้บุญหิน target อันเชียนฮะที่เสจู่ๆอตูทองนี่เลยกว่าเจมูแอนคาสมีร์กันที่มี Union Territory อาวุธอิเซมนูอินช่วงมีบูอันซีเตียอินเทอร์เน็ตเลยจนกันโมอีอันนี้บุปผลเฮเจมูแอนคาสมีร์ Union Territory ชุงะอามิสโลวินปากีสถานเลยอามีอันซีปากีสถานนี่อาบบมินหาอันซีที่เดียวข้าอาวุธเซมจู่ๆอตูตันterrorist pol an chol chang nak zonga hen hi ral sang na he Pakistan ni order ampek mian se Pakistan in arami an se tia India ni chun ati chucha a hi buainak he avun ngan khun nak kha se chun atutan hi ka hmuni alut mi ral sang he media cheu khata chun minung panga ante a cheu khata minung paruk ante panga paruk ti ka use zai bantuk mai thalda ani ken kan tia chun M4 carbines ti mi le AK47 ti miไม่ทัลคาอันนี้แกนี้จุดที่จนรัลกับทิลรีบันตุกินอินเดียรัลกับบันตุกบักขันอันวลุเตซิวิลมีปอลคาเช็คลัดนักอันวัตัวอันฮะซิวิลมีเตียควลตรงมีปอลคาเช็คลัดนักอันวัตัวอันฮะจนขาควลตรงมีนะเช็คลัดนักอันวัตัวอันฮะติกะขันใจบันตุกดาเบียดอันฮัลนาติมิจูอันมินอันเบียกนักปอลคาอันฮัลนาจนมุสลิมอาศิมีปกขจูมุนดังอันตรหายมุสลิมอาศิโลมีข้ามุนขตานเชียนฮะจนมุสลิมอาศิมีมุสลิมอาติมีปอลจงข้าจวดปาร์ตันอันศิลสิโลข้าอันเช็คดินฮะมุสลิมมีพุนจูมุสลิมเบียกนักอาซุลมีจูจวดปาร์ตันล้านเลียวบรรทุกขันอักลเมียนเซจุดที่จนเช็คลัดนักอันบองเบียนเผยตรหายปาปอลข้าอันตัวขวามันฮะเบียกนักดังอาศิมีฮินดูกันที่มีเล็กคริฟ้ามีจงข้าอันมา
Hindu sorry an ma Muslim biak naka amuru ngai asimi kalima timi an biak nak chunga tlang tar paruk kha an chim tar na e chuti chun Muslim atimi khachu an chua na ti si chu chu khika ground report internet leya kan mu mi ase e khaban tok ati du lo mi khachu an tha na te khan khol tlong tourist pakul le paruk zong kha an thi nak ase e hi anika lio songa hen khaban tukin khol tlong kha an ma menung pakul le paruk long selo mitam pi kha an se khatika khan an buaina an thin aphang na a cheu khat ne hongkan bomu te an aw te khan cheu khat ne internet leya te khan mi cheu khat zong kha an bun khol na chuban tok chon buainak a e khaliu an buailiu wa khan minung pakhat khol tlong mi na a buai pi tu pony operator kan timi rang khaban tok na azau khen tu pol Syed Adil Hussein kan timi pani chun tourist pol kha tourist pol cha a chol chang azuan hon ha kha palek ral ka form asuk mi terrorist pol kha hetia avanam ven ha chu pa jong chu mei thalin an ka anun nak aliam ti kha se chun hi athi mi laka hen pakhat khrifa asimi India ram chung Madhya Pradesh state in khwaltlo na akal mi minung pakhat jong kha Muslim ne an biak nak phunglam Muslim ni anzul mi phunglam kha an chim tare adu lo ruanga mei thalin an ka athi ve them thiam tia internet leya kamu tichun achi mi minung pakul le paruk laka hen kulle thum he India ram hun kip straight a ummi an se chun minung pakhat he Jammu and Kashmir mi kha se chun adang panhi he ramdang mi an se ramdang mi panhi laka pakhat hi Nepal mi se chun minung pakhat he UAE ase kachim chang ban tukin hi terrorist pol chol chang nak ruanga hin minung pakul hiam antuar chun achi mi hi atam deu hi pa an sin ha India ram state hun kip in khan an sin ha achi mi laka hen chawza rian tuan min ha Indian Air Force ral kap atun leo min ha Indian Navy le intelligence zong anitel ti ase hi thong pang India chawza ne avun thei bak khan le ru nak avun tu acholve Saudi Arabia atlong mi India Prime Minister Modi zong kha lak shuak makin avun kir Saudi Arabia ram shoi tu na he anvun iton se rian dang dang angai lio pi baka duak ti avun tlunge chun hika India ram Foreign Secretary Vikram Misri he anvun itong chol chun Vikram ne plompala bia avun than India ram media sena Vikram ni bia athan milaka abipi mi na he kavun chimtalai pakhat naka Indus Water Treaty kantimi kongkha se Indus Water Treaty India le Pakistan ne min an rak thut changmi kha suspend avun tua ahnon chu kong chu atutana hen abipi in kavun chimthan lai apani naka zaida atua kantia chon Pakistan mi phun asimi India arak tlong mi na kha aphi khamchol na India border jong kha avun khame foite in anitlon kai kho nak phunglam jong kha an phi chol chun zaida antuari kantia chon India ram chunga Pakistan mi mi velte jong kha an visa an cancel piak na straight ki Pakistan mi velte kha an min rakan kwa u antina chuti chun Pakistan mi popo kha an vun kol thloma changna chun High Commission of Pakistan in New Delhi kantimi Delhi Pakistan High Commission jong kha chan karlak avun din tar chung chun Islamabad Pakistan khopi mi India rian tuan tu India zung abipi tuk mi zong kha minung som nga rong an simi kha som thuma avun tumtar than chuti chun India le Pakistan pe tlai na kha tampi avun sho chun hi thongpang an vun thei vetika Pakistan le ni zaitinda an tua ve kan tia chun an airspace Pakistan ram chung India van long zai zuan kho loading bakin an vun kham chutika an ni pan hi kar laka khan ki irem lo nak kan tilai cho tuk dok kho nak asimi tampi avun chuak hilaka abipi big mi ram thoklai ka chimmi Indus Water Treaty ti mi kong te kha kavun pe than lai chulhana atu ka do na kong he pe tlai in zaitinda India ramboi pol ne cholchang nak antu ti mi kha bun chim chap taning lo Home Minister Amit Shah le Foreign Minister zong kha an watlong chol kha thil achan nak mona Modi zong avakal tikhan thil sining kha chaklat nak an vun tua chun
opposition leader kan ti mi India ram chu kan thei ban tu kan democracy ram ase party kha he tia ani elton simen solo atu tan Buainak avun chu abaka chun India chauza ne achol chak nak vilte he kan ni chun kan chaulan di tia opposition polzong ni khan anvun ti di chuti chun atu tan India ram le Pakistan tik chang ka usia tu chun hi ra sha pol chol nak ronga Pakistan he abepi mi an si ti avun si tika Pakistan le India bon tu kan avun kale hi India le Pakistan kar lak bo ro mia hen India ram me pvl te mun khata kan tang te opposition party pol jong ni khan India anvun dir kam asulam chu zai tuk in tuk do na ka do nak jong chuak man salo India tu mi he atha kau kan chaulan kau ti na kha avun lang tar chu thil si ning kha avun se chon ka be sham leya ka chim me Indus war 3D ti mi kha vun kal tuan ha se zai cha da hi abipi ti mi kha he kan vun thaya chun country chiao nga lai India le Pakistan kar lakhe hi war 3D kan ti mi Indus tivapi kong hepe klai in India le Pakistan ne remdei nak antu ami ase chu September nilhai kwa thongkhajakwa somruka khan khalyewi India Prime Minister asimi Jawaharlal Nehru le khalyewi Pakistan President Ayub Khan hane remdei nak min sen thut nak anrak tu ami se chu suspend le phi kham umbalo tlamtling te in akal chu ama Pakistan mipi le India mipi ni ram te in anman chu ama mi asina en chu April ni kul ni thuma khan India chauza ni chun avun phi khame suspension avun tu achol I India river pol he Indus river he vun zau tan hause hi Indus river kan ti mi map I kan mu mi he se hi ka arang I alang nak hi India ram chunga se kan vun zau thiam hama chon hi ka laya Pakistan ram chung he avun than dan vun ifyang kolai map tha te in zau kho achon hi tivapi hi India ni a control mi se Eastern River kantimia Bees kantiminha Ravi kantiminha Sutlej kantiminha he Eastern River kantimi se he kumkhat chunga 41 billion cubic meter ti anchuatar hi tiwa pathum ne hen chun Western River timi than mun hi an then kamo he Western River chu nan bun mu kho ko lai thate khan bun zo lo Indus timi tiwa chun Chenab timi tiwa Jalum timi tiwa than hi tiwa pathum he kumkhat chunga 99 billion cubic meters ti anchuatar chuti chun vunzo ulo asham thoknak hi tiwa pi asem nak vel te chu India ram chung asem simhan se lo avun luani aton nak chu Pakistan ram chunga khin asedi I India ni hin hi rem nak antu aninga chun za a somthum he hi tivapi in achuak mi ti hi India ni aman chun za a somsari he Pakistan ni aman vunzo usi lo hi tivapi hi zaitluk inda Pakistan cha a abipi mi tiva asi tikhe kan mu kho ko lai Pakistan ni anti big mi pakhat chu tivato leya a ummiram an si cha a India ni hin adu tikpawa tilian atluntar kho e adu tikpawa mangtram atluntar kho tikha Pakistan ni an thei tuk cha he ahlan pi in remdei nak kan tila cho India le Pakistan khan thongkhat zakwa somrukuma khan remdei nak anrak tu chang tichon thongkhat zakwa somni pasari in liriat karlaka in India le Pakistan jong he boy bai nak anrak ngai chuliawa anrak boy big masabik mi cho atu Indus river timi Indus tivakwang thon ti kongkawa hen anrak boy bal ti sem kachim chang ban tuken hika a India ram chunga hin ti khwa zai mazata chon India ni hin ati luan nak he theng sol se lo hika India ram chung leya hi tiwa he khwa pin luan tar sol se lo Pakistan ram chung vial te he ti alut lai lo chun mangtram atung khau tikha mithiam mi ni an mu mi se chu thil an to kho mi India chauza ne Pakistan a ro kho nak lam jong kha se chuban tok thiamin hikati va pi tidil pol na he vaile khata vuk te vun sat di se lo Pakistan ram chu tur ok thalo bakin tilian atur khoding ke an se than
chutika hitiva pi hi India ne Pakistan tuk dau tika abo chan ngai mi manrua pakhat asi tikha mu kho ase chu cha a hi treaty kan ti mi rem dei nak hitiva pi kong kau he petlai in India ne hi rem dei nak suspension avun tu atika hin Pakistan cha afa tuk mi ase hini hin alang tar mi chu hi ram pan hi kar laka hin ka do nak fa pi in a chuak kho vale chung ram dang na ne anem nak te in an ti chol na lawa chun an pan hi kar laka hin fa tak tak bakin ani chuak kho India le Pakistan chu biak nak zonga arem lo mian se kan thei ban tukin Pakistan chu Muslim mi phunan se India chu Hindu biak nak adir kam mi phun kha an sit afoi nak in chim ko wa chun Pakistan chu piang rau te chun Hindu Muslim ramasiti ko se naitia India chu biak nak azalong mi ramasina in zeida achang BJP chawzani zeiban tuk da adir kam timi chu tampi politics chima hauti lo khatika hi ram pani karlak he Muslim le Hindu karlak buainak zong ase khau timi te kha mithiam mi na thiam sang mi na ne an chon ning ase tichun atu Jammu and Kashmir a hen India van long zai mazat ankal India ral tuk nak thilri tampi ankal atu he ka do nak he ape tlai in military drill kan ti mi kha ankal pi chu ama chun Pakistan le zong ne really le panga drill ankal pi chu ama chuti chun India le Pakistan hi ka do nak dinga hen athi thupin tim tu nak chi ama te media le ne anvun trial kha atu lio vale chung ram khat karlak e alin sabik mi news pakhat kavun chimdu mi chu ase atu tan news ka chimmi he suimilam pakhat nu pakhat tampi update khau India leini hi phi khamnak atu mi tiva Indus water treaty kan ti mi kong hepe tlai in athar avun tu mi zong kha athen kho chun ka do nak zong kha avun chuak khau je chatia ramria atu ka chimban tukin kapni in anvun idir on changcha ra ka tampi khatle anvun chia changcha suimilam kip khan athen khau mi se hi kong hepe tlai in news update au thana chun kan vun that than ten halai atu tan chu hi vel hin sri ko se lo kan video aram thokin adong tiang na kan zo pyak cha kan ilom tuk shin shan kan YouTube channel te kha subscribe na kan tu pyak ri lo wa chun zang fa te in subscribe na kan tu pyak te kan som